we biragenda bikamubamo. Hari ibintu bavuga ngo abantu ntibabika inzika, we ashobora kuba atabika inzika ariko Amagambo amugumamo. Icyo ntabwira cyo nyine je mwitondera cyane cyane abana, ariko buriya umuntu mukuru we uramubwira mugashwana mukanatukana bikarangira, ariko umwana we ntago afite imbaraga zo kugusubiza, we biragenda bikamubamo. Hari ibintu bavuga ngo abantu ntibabika inzika, we ashobora kuba atabika inzika ariko Amagambo amugumamo. Igihe cyose azakurira abayibuka ko wabivuze. Rero iyo abyibutse nyine ashobora kukwishyura mu buryo ashobora kutakwishyura ngo kugira akazishyura umwana wawe. Rero ko tubyihore. Baje gutandukanywa n'iki? Batandukanye haje guhora ntibashwana. N'ubu nge sinjya nibaza mama utarushobotse n'abagabo batari bashobotse. N'ubu ntago njyamenye ukuntu byari kuko nge nawe ntago byumva. Wese ubibona ute? Naze mvuga ntiwenda ntashobotse. Nkabona n'umwe mu bantu baba ku isi bitonda. Ashobotse. Ivuri hose. Nukuri mama mbona yitonda. Isi wa mugani mama arahari? Aracyahari? Arahari. Okay. Abo bombi baracyahari. N'abagabo bombi. Aho gusa mbere yarega Koko yashatse mama yashakanye n'abagabo bangahe? Dore mbere yuko abana na papa yari yarabanye n'undi mugabo nyine ubyara umusaza wanjye mukuru. Aye barananirana. Bapfiki se we yakubwiye ko bapfiki? Ezo ndabizi. Okay, turagiye. Bya papa narabiyobewe. Okay. Ubwo bashakanye na papa wawe. Papa yari umugabo wa kabiri. Baba barananiranye. Abana n'uwo ngo banasezerana. Mbona bananiranye. Baratandukanye. Gusa ariko uri abasezeranye shamu ntago arashobotse pe. Kuko njya nibuka ariko hari ibintu byarabaye babisekeje bane. Yarasindaga tu. Yarasinda. Noneho akaba n'umuntu wenga inzoga. Yabaga. Hano hari imwe yigeze kwenga inzoga. Aranywa arasinda. Noneho mama amusaba nyine yamusabye senkani yo kugura urwembe ngo batwokoshe bari batwirukanye. Senkani igiciro cya 50. Urwembe rwaguraga senkani rwa niba ari hari gasate igura vene. Akabana. Nurundi rwa woje rw'abakire. Rugura senkani. Gasate iracyabaho. Gasate uzi ko bayikoreshaga banagira gukigahita ivunika. Hari igihe naho basanga abana batishoboye afite agapande kamwe ariko yogosheje. Kanya kagacyaye gakora. Gacyaye. Bigenda bite? Arayimwima. Noneho mama abura ukuntu abigera. Afata rwa rwembe hari urwembe rushaje rwarashaje rwaraguye umugezi. Afata ivide rya primus arukubaho ruragaragara nyine ko rushyashya ararwoza. Noneho mukuroza yararwogeje rurake ariko nta bugi rwari no. Mama yirirwamo urumva ntago ari yiwe mu rugo. Noneho bari batwirukanye nyine rero kubera umusatsi. Yaratwogosha ariko twogosha nijoro bacanya agatara. Noneho umugabo wese yasinze. Umugabo aza yimenekeye. Aza yasinze nyine yari yagurishije n'inzoga amafaranga yafite ari ubu nta yafite. Nangeje araza aririmba yasinze. Arimba kindirimbo. Ntabwo nyibuka gusa nibuka ikivugo yavuze navuze gute. Yivuze gute? Umva ruko nuvuga yatashye yasinze aza yivuga nyine. None wanye umugore wogosha abana mu ijoro rya saa 8. Byaransukije. Nibyo bintu bitajya bimba. Bibaze ko indirimbo narayibagera ikivugo cyangwa. Yivuze gute? Nabonye umugore wogosha abana mu ijoro rya saa 8 ye. Yarisinze kabisi urwagwa rugeza. Ego. Ana yaje. Amugabo we buri nonjya nkwibuka nkase.